Times of Mizoram clear tu te chibai tun tumchu Manipur Naga le Nagaland Naga te kara buaina mek chungchang kan ngai thlau don nia Manipur buaina kalme ka Tangkhul Naga te din mun Nagaland Naga le Tangkhul te ngai da nai nang thai talo Naga Cold War chu Indo Naga Framework Agreement a hlo tling thayangem BJP sarkar thiltum a hlo tling don ni in alang heng te hi tun tum chu kan bi chianga nga arai lutuk lo nan toy fel dewa soi kan tum don ani Manipur buaina kalmek meiteile kuki te buaina kara Naga te ming alang lo theilova Manipur population a 24% zet anlua awangin nampan hi in thrui po na kara hian Manipur Naga abik takin Tangkhul te hian din hun poimo an changa Manipur Naga te hian Nagalena an unaw te thlopna an mu ngei rin na aliana wangin Tangkhul Naga te bet na lam chu tun Manipur boina chakjok turangai anni Manipur boy nu hian meiteiten tlangmi te chu foreigner anga chwa tral tumin Burma mi ti in min ko fowa diktak chuan meitei Nagale kuki te hi Myanmar jung kai vek kan ni a India sarkarin North Eastern Helpol telaka operation anei apianga Myanmar rama biru thin kan ni chuta chuan Assamese Helpol Alpha tepo antela atu atema hi han input chaviau tur kan omlova Myanmar rimnam vek kan ni ti ila aswal omlove Manipur Naga te hian strategic location poimo Manipur nukhrui lifeline hi andel noala chungzinga chuan National Highway number 37 Imphal Jiribam Kongpuile railway line te hi ani Kuki zomi marten Manipur hi rek du viau ma ila National Highway number 2 Dimapur Imphal Kongpuile Mizoram Manipur Kongpui National Highway 102B Singzol Road dan charingot hian omzia anei thuilova Naga te delnarama National Highway number 37 dan cha ani ma chu meitei te chunga economic sanction le blockade hi a hlo tling thailo Manipur Naga te hian thildanga an unaw Kuki zomi marte mintran puimia lo ma se National Highway number 37 a Tribal Solidarity Economic Band nei phal saksela chuan meitei te hiril tramin an thivek thayang hetiang hi Manipur Naga te din mun ani a nulamhel thayangin meitei le kuki ten lamtanga siam kan tum ve ve a kan bem ta tluk tluk mai ni anni la chu nulazai an soi angdawin a thleng tlor zwan zongin an chea tunlai tong takin gold digger ni an tum me kani Manipur Naga le Nagaland Naga te kara Cold War in mung chanta Zun Nirukhan Imphal Free Press chuan Federation of Homiten Manipur State in pum khatna humhim antum thu a reporta Zun ni som khan Tangkhul kholal som pathum le meitei khoruk te chuan Manipur State in pum khatna humhim antum thu Sangai Express chuan a report boka kumsang ni som ni pani August ninga hanlet lokila Federation of Homi Naga Chief te chuan Adim Zati Amity Hall Imphala First Indigenous Peoples Assembly an buat saya Khamitum Khan Declaration an siama Manipur ramlai lunglwa masatu Manipur ramalo cheng masa te chu heng namsom ni panga te hi anni Anal Aimol Chiru Chothe Inpui Lamkang Liangmai Kabui Kharam Khoibu Kom Koireng Maring Mau Maram Meitei Monsong Mayon Paumei Purum Rongmei Thangal Tangkhul Tarole Zemite ti in ziakanem ngena annei tin July ni som pani sang ni som ni paniya India Prime Minister Narendra Modi hena an memorandum Manipura NRC National Register of Citizens kalpuitura an ngen na po bozi zel an tumthu an soibok Federation of Homiten hetianga ma an lolak ti han khiat hian meitei tenen engemotak chu in thiat thiamna an lo nei ti arin thai komle aimol te hi marnam sapklan diktak anni anomna murin azir lo wangin meitei te laka himnan Naga te an bela tumen kan social ran lo amaro chu Naga ten native indigenous
Aborigines people of Manipur tia an soitel laya zon ha thak nam dangte an han soilang mya lo hi phua chop history ani ziale meitei le zon ha thak telaka politics an khel du dan alanga meitei te tlon lungoi an tumreng ti a hriat Jun ni soma Tangkhul khua som pathum le meitei khua paruk te meeting thurel hi Tangkhul khopanga te chuan an hriat puilo thu Jun ni som pani khan an puanga Know Your Identity campaign meitei le Tangkhul mi then khatten an kalpui mek chu an hriat puilo thu ukhul times kaltlangin an puangani Federation of Homi General Secretary Yajing VCC chuan ti hian asoya Sangai Express in Iramdam thumal chu alet lingdik lawa Manipur state ni lovin kan ramdelna Mailen soina ani atia Tangkhul khua panga te hi somna kan pea ma se anron telve lawani ati Naga National Political Group NNPG Working Committee chuan Federation of Homi malak du dan hi Jun ni som ni panga khan aron soisel ta a NSCNIM isak muiwa tepo an mertel bok Naga National Political Group NNPG hi Naga Helpol pasarite in Borkho Madin ni in NSCN khaplang pol atanga chuak atamjok chu Nagaland lammi anni NSCN isak muiwa pol te hi Tangkhul deuvek Manipur kamjong le ukhul district a omte anni tuna NSCN IM General Secretary hi thuigaleng muiwa ni in Tangkhul nam somdal khwa ukhul district mi ani Naga National Political Group NNPG Working Committee chuan Manipur Naga te chu Naga diktak anni phaloti in Manipur omten Nagaland politics jinkonga soitur annei lo anti NSCNIM hrai tu RH rising chuan kuki te demand nasatakin asoisel boka Burma refugee le danlawa India rama omten political movement annei adik lawa separate administration anniat hi aram nei tu te chanvo ram inchu sakna ani documents lem hangin India khwale tuini na an siama ramdang mi lalutin ramdin antum hi ram nei tu diktak terun na ani a mitinin kando wangai ti in aziak bok RH rising thujiak hi Naga National Political Group chuan BJP sarkar tlon tumna le meitei te ti lom tumna ani athu so hi in ha nam lo rintlak ani lo anti a Naga te hian meitei le kuki te melma enin en ngai lo NNPG thu chuan ati Naga National Political Group Working Committee in Jun ni som ni panga Tangkhul Naga Federation of Homi le NSCNIM te aron khakta ka chuan anin chang ton zui ta zela Jun ni som ni paruk le som ni pasari khan Federation of Homi chuan chanle na le open letter an siama meitei le Tangkhul te in zom na thu in mu na sor soiru ani lo chuan kan khingdon cheu ti in Nagaland Naga te an vaulet tin Tangkhul kholal te chuan ti hian an soiboka khotlem te ten Manipur state humhim tum anga an chwa chu thil om anglo ani a tumpo ni ila kan theilowang chutiang rildu jim lutuk kan pulo antibok Federation of Homi te hian Iramdam Mailen ti kha Manipur state kan ti na anilo ti in media tele lindik lo angin anpua hei hi chu NNPG Working Committee in pomsakpo ni se in hnialna atop theita chuanglo achan chu an thu chu a kham Tangkhul le meitei ten thisena in lai chinna an nei ni in an soi kha NNPG chuan ti hian an changa Tangkhul le meitei te in rem na hi kan pomlo saklia lova thisen in lai chinna om anga an soi po hi kan pomlo hulhual ani ati Manipur Naga omtetan Manipur state hi Naga tenu ani chutiang bokin Nagaland Assam Arunachal Pradesh tepo hei hi thudik thilom dan ani a India sarkar le NNPG Working Committee ten November ni som pasari sang ni som pasari a in remna anjiak kha apoimo a ain zulvekani kan history le tundin munhi ain zui je langaya Naga te hi mitvai takin malam kan pan turani lo NNPG chuan atibok Naga fa tenat na hriat chian understanding the ailing Naga generation ti thupui mangin Naga National Working Group NNPG Working Committee chuan press statement asia chuan thu chuan Tangkhul namjinga mithiam ngai dan dik nei kohran khotlang huang rang sanga Tangkhul te ngai dan soichiat atum lova
Indo Naga political issue thazo ka chinfel ani theinan ngai dan le ro na thate kan lom lu rengani antibok point 10 khat kan hantar langange Tangkhul village chief Federation of Homile Meitei Tein Khom Jun ni soma report kan hu atang khan khoeng kan clear mek chu ake chia ani khata khan Naga le Meitei te kumsom tam an lo khosa ho to a thisana inzom na kan na ya unaw kan ni Manipur in pum khat na von him zel kan tum tia an puan kha Nagaram in pum khat na tur hi Tangkhul te bubit na rama athamral le to ti history chuan ariko le ta ani avoi khat na chu kum sang khat zakwa som ruk khan athleng to a Nagaland alopian khan Tangkhul ten Nagaland an zom du lo tuna know your identity hnuaya Meitei le Tangkhul ten in khom pui an nei le to hi NSCNIM hruai tu Mr. RH Rising thuziak Jun ni som pangami kha adik hle hei hi an counter du wanga Rising thusoi an pampuina angani ti kha clear tu ten in lo hre thiam don nia Nagaland mi puiten in thusoi hi kan threng don ani Nagaland ramle aram hausak na thua hian RH Rising hena kan thu thlen du ani reng ani Manipur rama ramdang mi ten chanvo an nei in rem ti lo ang bokin Nagaland apo Manipur mi ten ram an nei hi kan phal lova India sarkar le NNPG in rem na angin Ukhrul district ramte hi Nagaland mi puite ta ani ronti ve ila TH muiwa RH Rising le Tangkhul civil society ten engtin nge in chan le don a riat vek tuta chia chuan kan at thak zia hi alatop lo zia alang don Nagaland mi puite hi amimal ang point Manipur Naga te chunga political social le economic kanin rol ngai lo Manipur state in pum khat na humhim indu viau chuan Nagalim inti fokha enge a omzia Manipur state humhim hi Tangkhul te tan apoimo viau si chuan Nagaland mi puiten aram mi te tana ram hausak burukan tumna kha engwanga th muiwa le a hoten du lo nge anni Nagaland mi puite chunga inrol fo jok chu nangni inni in thla tu atangin th muiwa le RH Rising ten Nagaland a hian ram in chis khat po in nei lova Nagaland politics a hian in enroll arem lo Indo Naga political solution ti thuan op hi khovela indam chan omchun nelul su se NNPG chuan atibok Manipur Tangkhul lalten Meitei tenena thisena anin zomna an puanga wal out takin Manipur in pum khatna humhim antum ti an soi boka chuti lain Tangkhul hruai tu te chu Nagalena anum meka Naga in pum khatna pan Naga ho ho hei hi khovela Naga zongjong te ho theina rorel na pakhata anum theina tura an agenda zalen na framework agreement flag constitution te an soya rugru point anule pa rereng chungin ai jonna rugru aban sandu ngailo Nagaland Naga ten kantana thatur kongkan zo dona chutiang bokin Manipur Assam le Arunachal Pradesh omte point intana thatur in thlang thei Nagalim hi kan pomlova Nagaland ani kandu framework agreement 2015 na pokhan Nagalim hi soilan anilo Nagaland hi Nagaland Naga te thisena swal chwa ani a Naga political movement a Tangkhul pakhat te po antel ma in Naga sangtelin nunna kan hlam to India dan pui article 371A Nagaland in amhan mek lak saktuma framework agreement 2015 kha zia ani tun nai khan Manipura biak in tam tak hal ni in Christian tam tak tha an ni a mani ina omngam lo sang tam tak an ombok Tangkhul ten Nagalim for Christ in ti fokha khonge a Reverend pakhat Seksim Kasar Khan Manipur buaina wangin chonghei tong taite anei thin kha Tangkhul le Meitei thisena inlai chinna puan le kuki te huat zong soi hi politics le in tharau chandam na ani Christian nivea iswa zuitu inti te tan chuan kuki te chwa tuma anbeya anram te lak sakvek an tumlaya ngoi renga lo thlir ringot le Meitei le Tangkhul te lak ata kuki te da bo tumna hi adik theilo chumai ba ka Imphal Valley ya biak intele kuki khwate anhal zovek ma chu Nagalim for Christ in soi fokha inda bori tina emni
kan Christian pui ku ki te suat mangvek tum tu biak in te hal tu mai te te thlop reng chunga Nagaland for Christ din in tum hi milem biak na ani in unauten in tran puina anma mo olaya in ngoi reng hian Nagaland for Christ din in tum hi thupuar poleng mai ani zia alang fia naga ten hei hi theng hil lawang u naga te political memorandum demand masaber British Statutory Commissioner kumsang khat zakwa som ni pakua January ni soma anthe lua khan tonglet tu lenjang ku ki kha memorandum mingziak tu som ni jinga telve ani history hian thudik ahril thin tuna kan soitak te khan Naga National Political Group Working Committee ten Manipur Tangkhul Naga NSCCN IM te anjil hauna ani a hetam hingziak tu te chu NSCCN Government of the People Republic of Nagaland MNC FGN Zelangrong United Front ZUF NSCCN ZPR NR NNC NPGN NSCCN ZPRN Isak Lianba MNC ZDRN Huaitu te anni Manipur Naga abik takin Tangkhul Nagaland Naga te kara hian inrem lona tamtak aom ve a voin thlanga India sarkar ne na anin dorna ahlo tlin theilo chan po ani Indo Naga Framework Agreement kumsang ni sompanga anga Naga umnate rorel na mun khata da antum hi Manipur Tangkhul te wangin ahlo tling theilo mai thei Manipur Hill area zongjong hi Naga le kuki te chanpual ani sa to a tuntum buaina wang hian Manipur Naga le kuki ten hun thatak an nei mek Tangkhul te hian Nagaland Naga te du dan zomin an Christian puite tribal unaw kuki te han thlop vai sela chuan Manipur chu 10% lek nu chia in ake somrup thaya Naga political movement po ahlo ting thei don ani hetianga Manipur Naga le Nagaland te kara khi aom reng chuan Naga political movement ma hun tur hi achiang lo riau mai te te chau ni lowin Assamese le Arunachali te tan po thillom om takani thei Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma le Union Home Minister Amit Shah te hian Manipur Naga te hi kuki te thlop lo turin an fui ni in alang boka Naga ten kuki ten thlop miau lo chuan kuki demand po hi akal tluang bik don lo ti achiang Manipur in pum khat na hi khumhim ani don BJP sarkar hian Manipur Naga te hi engamotak offer apek ngei arin oma amaro chu bumin an omle arin omani BJP sarkar hian tribal tan 6 schedule territorial council tiang te hi siam chak lozia kan riat atha kumsang ni sompanga a Indo Naga Framework Agreement sign to po voin thlanga mason na a om lo laya Manipur Naga ten an tribal puite ma khwa don lek lowa meitete an latlon hi anin chir huna chuan atlai to nge yang keini Manipur zone na thak te po hian defensive game noya kan political demand hi BJP sarkarin chutimain min pedon lo ti ringila kan ti fuzo kang long term plan nei apoimo rualin buaina arei pole kanin pum khatna achatel tel dom ti ring bokila kan phut that viau lai le thi kan ngam sak lai hian norvut vutila kan huma zokin arin omani Lok Sabha election nai to a kan ruai tu te po BJP in athlem na sadon ti achianga kan economy point rei tak buai hi atin lo hrim episode danga tribal te zinga buaina om theite soile kan latum zo kange